kwananga mawithuluko na indi no we mitwithi twithuthia aimi ukamba wito ni kana mekumba telie ni kwitha ni onekete je na mausio maingi na ini muthenyani wa umundi twenda umana mo amuika mena iguso thiba ndini wa wimio matwana otethekata na indi umundi twina amuika alame kona nasia na wimio kuma ngwatanione siku thukanio na indi metho maitwa elesia sabali yo ithitwe ili hata ndini wa wimio matethekete hata na momende yana kwikata kutethia amuika alangi nye nita wa Robert Mutuku na indi tunengelele mawoni maku kwisela namba itu ya utumani mukuvi ili 3-9-1-5 na indi kanitho chia ni maitu matutavie metawata umite ba meka hata na indi katwambie naku mwelo elia museo nakwa ni museo nito kwa masito nito wa muya kuma kunikila mbioni mwala masaku na ni mwemi wa organic na kalivo muno kana tusomethie na umana undu tweka na undu turona kwendea na kwika kana withia itwa kwatanisia wimio witu wa organic. Asante. Francis Muya kuma Slow Food Kenya. Yes na ndokuma na shirika ita wa Slow Food Kenya elevu ndia sia aimi elevu ndia sia aimi nzia sia kuimasia organic tu support ya na youth iweti ni kana withia ni mama na kuima organic na usio wa kuima organic ni mwao na mosio la mende na kuka oibinda yendete. Asante. Amba ungamela buno watu sio kithete kwa kurutabia niki slow food twa amaniye fast food. Toke kwako. Okay. Mwamukata. Kwa masita nitwa Miriam Makato kuma Kangundo ile Masako County. Ni muimi wa muika na bado ni mwalimu wa organic farming na ndukuma na shirika yeta wa Biovision Africa Trust. Ala tusomethasia aimi yulo wa kilimo hai kana wimi wethayo ndini wa county itatu cia ukamba pamwe na county ingi na itwende na kuthuthia muno amuika madike ndini wa wimi nikenda wisaithia ni wito we sawa. Na indi tibau we Gen Z kana we millennial. Actually ni nasi mwaka wa transition mwaka wewe katika na Yohana Mbatisi utia ni umeona mko. Asante na ku Francis we onakwa ni huu bado ni youth ni sema asia youth ni mpaka 35 so ni wabau na itwe kietie kwako. Asante. Niki slow food nondo twisi muno fast food. Okay. Zio ndo la kwa maneye. Yeah. Na asante slow food ni lewito wa tradition. Slow food ni opposite ya fast food. Nisi ando ingi mesti fast food. Fast food ni alama leu maokite ta pizza ukethia leu sundu ise culturally leu su umete ko ndo manondo so ba ndo banda wa slow food ni no mondo ma traditional foods. O ndo limaliwala ite twa isa kantamanga makwase malenge tukapanda mubianzo ukethia maliwala twa isa tene. Asio moto endo tunga kwa system. Yuma lewa sunundu ni pesa bala maumete kithio kitu ni kizundu leusu wema wa malewa suno matwa mpaka ila kuina motwa no ila kuina ndeo leusu ni gwa atumia muno culturally. So ko slow food itu embrace ya mundu ma lewa tradition kuima organic undu mwenzangu wasi kilimo hai tuimete nanzia ila ikusuvia mawethi ululuko na wethi aliwitu ni museo na ende kusomithia andu alangi kuelewa culture itu kana kemila kitu wala tumete na wala tuendete so tuikatie kithio kitu tuambie kuithio ingi tutese na twatia ciethio ingi ni twakwasia maleu maitu. Kwa hivyo slow food ni kusuvia culture itu maleu maitu kuyambe usito ila cia kithio na maundu alangi practices ila tweka cia kikamba. Asante. Miriam twethitwe nake Biovision yetu umeelewa ini enda tuke kwaku we. Weta Miriam wambeba na wemio wa organic no yambo tutavya yona tu asi organic ni chao na iki wathukano chao na nimela ya kawaida twema. Organic farming kana kilimo hai ni kuema tutautumia ndawa ila si kwananga mawithi ululuko na mbole ila si kwananga mawithi ululuko ko ni kuema tuisuvia mawithi ululuko maitu na mawithi ululuko ni chao ni nzebe jitu mithanga jitu na kiu kitu na bado ithie tando. Ku twima wimiula wisaithia ni waketha ni wesuvia mwi ni wasuvia kiu ni wasuvia muthanga na wasuvia nzebe. Yes, isu niyo kilimo hai kana organic farming. Asante. Nondo wimiungi
twima twitumia ndawa na mbolea si kwananga mawithiuluko. Yes. Na indi we yuta Miriam waambeile bana savali ya kwithitwa ili hata kwa organic farming. Organic farming naambia ni nayo kuma mwaka wa 2019. Yes, 2019. Pala kindu chambe kila naambia nthini organic farming naambia na kuthukuma na shirika yita wa Kalro. Oba katumani. Pe project maker kana pe muradi maendea sia wa kuthuthia aimi maimene kijita wa brachiria. Ila ni tumia wanthini wa organic farming dia ni pe kindu twita push and pull. Ni umiula twima muno taimi ala mambemba ukesaithia ni wabanda mbemba mundani na ku katikati wabanda othui na ku yakano ndubanda ni kisu yita wachao brachiria. Nikenda uisaithia ni wamina muno takinuki kisa mbemba kuba unibona ambii. Yes. Lafu kuma bau nalika biovision pala yu organic farming yetu wabau kuthukuma na ikundi na kumana muno usio wa organic farming ni umana sindu kila muthenya. You know? Yes. Ukila sio wasoma na imi walikana na mashirika angi ukamana peke ndote isi utona kutumia mundani. Asante. Ni watu ya waambie ba Kalro na nitu isimo ni metha na both organic na conventional. Yes. Ichakula cha tumie usakuwa organic. For one, tuyasia oni witu wendini wa organic. Niki. The future is organic. Because ando ni kisia okichukite kienda kuja liu mesi umete ba na liu muthi. Na imesi ngewasia usubia mawithiuluko titando ala mate ni manaima mate ujali undu mawithiuluko mekwikala nundu ni twisi twasubia mawithiuluko nime utusubia. Asante. Francis na ku waambile ba. Okay, ni mobea nyina ambisia kuima mwaka usu wa 2014 2015 ni college ni kama ndo ma sustainable agriculture go no ni pena mwana wakwa o disomethia aimialange ukethia ona kwa no ngwika kila ni somete namba ma sustainable agriculture nyina ambisia na kuima mbui nondo wemio witu wa organic ndo tumia fertilizer ila synthetic ndo tumia pesticides swingi kwila ina iba ya college inasomia maundu ma kuima organic. Nela na kwatia kuima ku organic go no kienethia kumbe muthanga witu ni muthuku na wathuki we ni kutumia fertilizer na ndawa ila synthetic fertilizer na ndawa ila ingi nigo ne ndiye nye mwene nambo kuthayo cha muthanga usu witu ni kana withia muthanga usu witu no kwatia leu wili conventional farming kana wimi wanda witha we very expensive nondo no fertilizer ikunia ngili monza aya ndawa ila ingi si utewa sia synthetic sia pesticides ni very expensive nigo na isie nenda ni tethesi asie makwa ona ithie withie twa kwatale umusio na masome na mavunde sia undu twasomethwa twambia kwima mboka twambia kwima makwasi malenge manga nundu mondola ma convectional ma promote ya monoculture kana kuvanda ketha ni mbemba ukavanda mbemba si sioka no ila mawithiuluko kana ila nzeve ya liuka mbemba isi yoka yoma tuyambia ikalanza so niwe na vundi sia makwa na ithie ene undu tutonyetha na liumu yanu ivinda yombe twambio vanda alama liumu itu makithio manga makwasi malenge tubulanitie mpaka mbemba nanzo nikana wethia ila mbemba sioka mbua ya makuyana mbemba sioma wethia no tu ya manga ila manga memo vika no tu ya makundi otubulanitie pia na sindu ingi so we mioso igotwambisia vinda yu na no twende na ituonete maumithio maseo nundu throughout tukwata ale ati lazima ogethia tuikwata mbemba sisioka ukalika mundani la no akwata mboka no akwata manga no akwata makwasi ko withia onithile ula tuyo walu dukani tumasia wito mundani na ivinda yone tutukwata leu na inonja wina umithio na andu alangi o community ni andu alangi tu atu imaitu no ngona o maende no soma ukona na mono maende chao na kuna ku practice ayuthi pia la moka ila tu thukumana na mono na maisoma ukona mundu nake no ikweka na ni kuoneshana kana either i demo farm pe mbui ukethia mbui wosu mbui watu atunga mundani munda twende na usaubia alafu mabuti ala matu wabutu inenga mbui ukethia ila circulation yevo kila kindu kivo within the farm. Asante Francis. Miriam, ndisioka kwaku nitwe sia moika ingi
mayendete nima ndisi nima ya organic na moika ni mamikumbatiliti kana mamitikilite ili hata wasisia wetawe mundu wa moika na tawendeni ni asia andu ma moika ni maende kukumbatilia uimi wa organic nundu nimonete number 1 ti uimi wibina nini sitona uimi wa organic ta wibina ndu ibina alafu number 2 ni uimi ukwata mbesa na ni uimi utono kwata baita kuma kwi mundani ko andu mamuika ni maende na kulika uimini wa organic na nitwende no mathuthia maende na ulika nikenda wisaithia twina inamba wisaithia ni masisia undu tutona kubindua sector no ya uimi tumebaya kwikuima conventional kana uimi ula watene tulike ndini wa organic asante Francis ndiye si ve myth sieba kana misconception sieba ila itumite mono amwe kamata kumbatelia nema biki yo mundio I think myth ila siebo imwe ni kana amwika masia wemio wa organic ni watene ni maundu ala matene na yo sema youth masia mome digital na yo me digital space ni maili to manakana wemi wa convectional dawa isi utengenezwa na fertilizer si make wemi ogether we very expensive muno na you is ile ya kwa sema me digital ni kindu kimwe kiotuma ma ni mithimwe andu mesilalia kana mundu emunini ndatonolika mundu ewa digital kana agency ndatona kwima organic kindu cha keli andu wengi masia wemi wa organic kana wemi ogwonde ni wandu ala matathi school kana andu ala mapalukile mutiani ugethia yu mundu la bitie school we every town yu mundu lokotiwa musie ni wokotweka mwimi lakini usutigwa nundu ni tuona andu ala memusie pia ala maandie school ona andu ala me university andu ala mekite college me musie na mayema na makeka nesa makapanda sino mingi na makaende ya nothua noka sija ni mowite indo makawa mota okwisila wimini usu kwa hivyo mijisu na pia ni masia kana wemi wa organic leo wemi wa organic ni wandu athui ndu masia mo no wata leo lakini uyethia golo one lakini uyethia ona mo ni mali to yale umuseo nundu wa yale umuseo no make ashua health yaku nenzeo wemi waku wa mwene museo mathile loko maku ni maseo kwa hivyo no myth si thire si kwa o sia ukengando lakini kila kiondani dia munoni kana andu no maende na kuiba ondo ibinda yende no dia no maende na kuiba makamana kweli mbesa si modhangane na itwa lito sio organic nundu organic ni ku reduce mambo ma cost of production yitumio mbesa nini ukethia wewa wanda sindu sia kuini wa ketha na wewa kwata mbesa nawe no bikana kweyendesia mondoni maku ma umundi na uni na watethia family nu na ndwa yenu at large asante Miriam ndisika na ne ugo kana no bongo bano ingi masia kana organic farming iye ya mwingi ni labor intensive na maimi tumia ta hard labor ni takuthukumithia zaidi naona ila twa imano ndo miunda zaidi nene back then withia waina ng'ombe pikaku kakomo kaingi bakubeni swisa na maisisa mayazi yu nyiki nicho ndo na kwikwarania nacho ndisepe technique sieba ila itwa no tuma etha niwo nibendeka wya mwingi tuolango wya kana organic na techniques tito no tumia ukethia amwiko namo ni ma metikela yes tuyambia na kuwa kuima pekindu kitawa conservation agriculture isu ni kwe moti ndo sumbuite muthanga ni situ simba kila season mwai wa kana iwa simba mwai wa nana iwa simba but in conservation agriculture ila ni sehemu ya organic farming tuitinda tuthinitie muthanga kou tuisimba kila chao kila season tusimba after miaka eli kou ila pau katikati ba miakani nikendo kabikia mwaka wa usimba ukita kubiba sawa sawa kwa hiyo huyu ni waoleka baikusimba aya kila kingi ni peke ndio tuita crop rotation kupindua maliumu ndani
pala unabandite mboso ndukabande likwabanda mboso muundani ndukabulenie na mbemba niki mboso twaile kuimia jimwe waimaje la yambe mboso yikata ikwatana bayandi baimia jia kuni wala kuikata ni wala kusimba na kutinda wimite na kila kingi ni kusisi awise hivi anitwekata mulching ni la kuya mabuti ndini wa muthanga wako wailela mabuti ni maminaje yabayandi saidi andu tinda wiki tata wimite because we are mwingi mundani witha wingi waya kusimba kwima bauni bo andu malea nundu kila saa witindo kwite jembe wendete kwima kana mandite andu makwima lakini twao laba uba kutinda wimite we say the labor ni kata ni athe ya nethe ni unenga na kibalua we say the mbesa sia iba kibalua ni sia kata ni waulanga cost kana mbesa ilotumia ndu imide Asante. Na ndio setu obau muikainge masia kana timo ene itheka. Obviously theka ni siasia na wende na bandu ba kwima. Ndio si tekniki ya kutumia pengine makunia o mitungi kwima. Ni tekniki to na utuma muikamali kandene wa nimeno. Pe muno ta ngewasia makunia tutumia tujeima muno tamboka. Ko tilasima withe na muunda nikenda wime mboka. No wime makunia ni no wime mitungini na sindu ingi ta dania na ingi tuita spices takina rosemary thyme isuti lasima wime muundani nikenda wasi wina muunda na kila kingi be kuima makuno mushrooms isu nasio onasienda muunda yendo space ona room misi ni kwetha na room itatumika nenge ba imesi andu mandi lobi mati ya nomba na ingisi isi andu akosi atiwe ona makombe yes, ona makombe no weme makuno makombeni so tilasima wethe na muunda nikenda wasi ningwima hapana no weme utumia kila we nacho tukambie kwa sendina muunda ko undiema no we makunia kanoka wa mikebe kanoka watula sita wa hydroponics tuitha tuito tube ukabanda boka kukandu na ndona wata whether we mesini whether we town no weme asante Francis or you siana sito elangu kunikila mathangu inona kana kwisela kusips for 2000 mainasa kwa kuthi university ona kwitha ni mabitite na pe mwena nena na kena namu ya nundu ni ononeka nesa agriculture niki utai ukeka agriculture course ambia ndina wia ndisi utonota hata mundu wa muika utwithukiisie be na opportunities sieva kwa muika ndini wa organic farming ndo nomea wemi organic farming kana wemi generally wina benefit mingi muno na ni kwa tena ta wewe lot yalite utono wina kaindo ulo tialia na ona wisisia historically kana wisisia okola tumite kwa muthenya no nginandu makaya na andu maisa malata to kwa muthenya andu maende na kuongeleka andu azundu maende na kuongeleka on then menda leo wisisia inge wisisia ona mpaka president wa munde ola the current president the former president on then yaimi niko maanisha oimi ndo kathela bata na kila mundu no kwenda leo na langi andu ala mo thoko ma sector ingine menda kuya oimi wena faida mwingi muno na nambe mwe ti lazima iwasoma ukatwika nuo kaenda kuima baya kindu chambe no witha we mwimi ukethia nuo wima paya chakeli no utwike researcher field yeito ni kwenda ma researcher ya agriculture mandu mande mabindukite mandu mambeo mandu ma different mimea tofauti unugwa mwenzangu ni waweta mandu ma herbs bado no twenda andu mapeka research na imbeteto no twenda andu ma ku certify organic the space ni wide muno no duta uimela twende na kweka wa organic nuenda mandu ma certification nika na wethia no approve kana sindu isi tindu itu imani organic so ni twenda andu ma kutetezia kweka certification pia be mandu ma value addition value addition bado no space ingedi kwa aspect ya agriculture kana ya organic farming bado there you ndo ila to imako ya misiene we no asasi ndo hii no value kedano manga timite no asovya mutu wa manga wabulania na mubya wasovya fortified kana uso wena vina kana mutu wena vina utono nengwa siana na ibetilangu na ndwala wa ko bado be mandu ma marketing bado kwa agriculture yevo na market ni either ye local kana international so no ulike space isu ya export kana ukalika kote thesia aimi iketha ye between
kutethesia imi na mandu ma market pia wisisia county pia ni maandika andu ma agricultural extension ni twenda agricultural extension alama ekwelewa mandu ma organic matona yukuvundisia aimi alange wisisia anayuthi aingi kuimawia na ona serikali ya mayuthi ingi masioke mundani na hiyo lamu wa musioke mundani ketha mwine mundu tona mubundisia kuhusu ni wea bado county ni sini andika andu moko bundisia aimi at ward levels at county levels so na bado busino we omwe na bado naolike bado kwa policy space uketha no musovya ila sheria sia usovya aimi so agriculture yevo yena we mwingi so anayuthi aingi mwika kio kusome agriculture ti labor sa mundu andu mesilalia uketha ni wakati nda gwete nzonge kana wakati nda gwete na ti lazima weka wemi we mwemi ukati kwa we mwemi so the space isu ni nene muno no twike mundu wa media tenyuko ka no link between the farmers na the research institutions uketha no ukaba miles ya undu wendete ondu ma wetha ondu nzebe bindu kite so agriculture space ni nene ni mothuthia mokalika agriculture ithenye ni ngosi nye agriculture ni ndethetie muno nundu nye ndo kumaana slow food ni NGO ni tetha cia aimi so nye ni mwalimu wa aimi my colleague ba no mwalimu wa aimi so ndukoneta wia mwingi so space yevo kalibu muno usome agriculture na tuivono tutethesia kwanza mwaka na elenge asante asante tizi na be opportunity wewe Francis atia ndini wa actually ni kwati ni wane ni kila kindu kuma muundani mpaka sokoni value addition alafu bado tu amwikani ni very digital kuno kwithe na online platforms kana no twithe na amwika no pe opportunity ya paketha na like websites website na kipanga mitandao pandu we saidia nitwa eteva mwemi na soko yes because currently tuina kimu we are lucky tuobau aimi ingi oneka muika imiala mevo thina munene witha we soko unu matono the ngethayo this with the current technology kana technology ila yevo ito notethia ata muika in terms of marketing ila ukethia mundu wa muika ailika thini wa uimi ne wisi ekwata sokwata aya we soko witawa food plus no itawa farm to feed farm to feed ni matesa asili sia ai lakini ni soko online sawa sawa mundu wa muika no akola na sisi luisu sia ai akeva etau toembeta aggregators na natwa kwa chau farm to feed yes kwa ukethia ni wakwata soko kuisila mitandao yeah maybe jimotethesia kana njongelani kana or you need to space ya digital undu waweta pe TikTok pe maundu ma YouTube kwe wisisia online or you know na YouTube andu maende na kuuga ukethia twasi ketha no ubundi sia undu kuwa traditional foods ketha no managu ketha no nyunyi andu nyi mayesu undu siwa na no through cooking sessions or show isu sia kuuga no asomethia consumers and alama to na kuwa na through that space we no create market inge TikTok pandu bo songa mana ukusonga na product sia bugethia no kamukanayo we no one way ya market product ila winasio yeah asante na indi musiyeisia no twenda kuiga mawoni maku kane kule witha winayo tutumie kwisela ili tukenda imwe itano na indi utumani wesu ni manavyo baike ndotilwa tukulia kulio tunenge mawoni maku na netio vikia na ukusungia o twende yete Francis weta ulikete ndine wa nema na toto na kwasia utethekete niyo okay ni kindu chambe kilande thekete acho ni wimamwe nondo ningwatite liumu seo ukethia nyeni siliwa kwa bala ukuma ni siliwa kwa uma mundani ndo na uma soko kwa soko njizika na mboka isusi ekonetwe ndawa kana manana sume ekonetwe chao kwa unye kindu chambe kilando no tungia vya wimyosu ni kite niko mana liwa kwa bala umete then kindu cha keli ni mbesa ndia siani muthei nondo kudhuru we mini osumbo isu mboka isu manga su kwanza taki manga mena tho museo muno o mubiosu ukethia nyena minota
ninakwata mbesa chao inakwata mbesa inaitwa college nundu inaitwa hiyo college no bado no niende na kuongelwa masomo so no kuma mbesa nisu sia wimini usu then be kindu kila kingi cha diversification ukethia no abanda sindu mbingi bandu bamwe ukethia yu no mbandito manga ukethia no mbandito nzu ukethia iketha no manga makosa mbesa ukethia imboka ntina kosa mbesa ketha inakosa mbesa sia mboka ntina kosa sia makwasi kana malenge so kwisila biodiversity tukana kubanda sindu mbingi ukethia ina lulwa no kaindo mbesa mukoni ne develop my family na pia wethia no why indo kila kingi mondo wemini usu pe mondo ma networking ukethia yukwimel organic ni space yende na grow in fact ukethia na kwa to chance cha kuka ba o kuka media tila isi ndo uona kitabu no wende na kuyana no ende na kuyana no kwa to mashirika langi slow food no kwa to biovision na mashirika langi me this space ukethia no one network ukethia no ni wa mandaoni ndo tazi yako ya misiene yeah asante na ku Miriam ni umetandaoni actually no nasi kuma nalika organic farming especially ba networking yes organic farming ndilikandia is certified as mwalimu wa PGS actually nina Francis to certified to yalimu wa PGS na to assessors PGS ni chao pengine kwa lote zima PGS ni participatory guarantee system ni mobundo sio ma ikundi ila si kwenda kukwata mobundo sio ma organic farming na bado kukwata certificate nikenda malike soko yes isuje tethesia aimiala mendi ni wa ikundi ni maima wimi organic na mena sino sio mena kuta sokoni isu ni PGS so ila nalikile ndi ni wa organic farming na tuika na twasakuwa kana no tusomenge wa PGS twasoma twabita mutiani atwatwika alimu atwatwika assessors na no nasie sector sunde nando assessors ona tita tubikite 20 tubikite 20 nesu ni Kenya tuya nini muno kwa ube na we yes pena we ando mato na kosa because nikia in the next mwako mwaka na myaka ile yokite aini silikali ni kulikilila because ni tunethiwe na policy kana mawalo ni undu aini ma Kenya mato na kuima organic na kindu chambe kila kina nene iwe ni aini ala me ikundini ni mato na kukwata certificate sio sia PGS mateve yetu isilikali kuni kwatia mwako umwe kana myaka ile yukite kana bumbe yange ni kuitha kujendeka alimu mato na kusomethia PGS in Kenya kubu bena opportunity nene kuki kindeve tie nanga koma na ndo ange Francis to akoma niyo sector su ya organic atu yesene kwa uno mwise nani manani hala ni tusene na koma na ndo ange ma corn ala Kenya Organic Agriculture Network ala ni momeka the certification kana maneka na the certificate yes na tueva ni sector ya nite ku no koma na ndo ukesilia undu mesila sia undu organization yeka na tuka koma na ndini wa spaces kana events ukesaidia amuika mona nita wailo tindo maybe sector no ya agriculture ndina networks ku nyene ya nite tamundo na bube kuma tuma university be kuongelela masomo yes isu bado no opportunity witho wende na kusoma kila moja asante no nasi space yenye ni ndethe muno thank you Francis ndiye si organization taisi yenu inyota Slow Food Kenya mwika hata kuikithia kana ni mwaite mwika ndini wa wimio okay na asante nikati ni SEO nikule SEO nikati Biblia ya sia punde sia mundu ondu walitomana na akalenda kolwa kana ukethia nwanenga ithi tuinenga mundu iko yotu mubunde ase ondu tonotea makoyo ta Slow Food Kenya ithi kindu chambe itusomeza sia imi tukaeta ana youth pamwe oibeti pamwe ona andu alangi on the community ni kindu chambe tu ambao mobilize tukamaite pamwe twamino maite pamwe tuimasomethia organic ni chao kana agroecology ni chao agroecology na organic no sio imwe twamino masomethia kindu chambe cha keli tuima connect na undu matona kwambisia kuima nuwa musomethia wimoni opportunities ila sivo na opportunities chambe ila sivo ni mambo ya diversification
ukethia ni wabanda sindu ugulanite no iso undu ndei kwate kindu kimwe utekwacha kindu kimwe nundu wa undu nsebe yendete bindukite mundu no maende mabindukite ni wabanda sindu tofauti mundani waku nikana withia ni wakwata soko aina tofauti. Then kindu cha katatu itumonetie soko market linkages. Ilita slow food tuna component ya market itumita earth market kama farmers organic market ini soko ya aimiala maima organic. Aimia alato amina masomethia na ndo mabundisia kuima nitumaeta imweyu makambi yota sindu sio slow food itika manenga kama structures tukamanenga space tukamea hii inyo ndetu imosomethete ukaiba mwe aya ambe hiyo utasindu sienu soko nino soko situ si locally takume siene kana soko latu ibakubituma itumanenga maema tuka brand nesa tukamea ambe hiyo utaya bau na mam ila products yo singiva itoma connect ya ingena market ila si within the region because ila ilobi ni consumer go is products itu tusio saa tukatoa ya partners ila na ilobi na mama kaende na utea ando alange pia kama slow food into there asia aimi pia kana group isu quick certification ondo my colleague wasia nina ke na team ka slow food Kenya na other partners to assess almost 20 so ni tuka certify ikundiri tukasenye tuimosomethete na tuimwese kuma pala mwambe ise ko tuima certify ukethia products yo ona saiva yanza ando consumers maina makulio maingi ukethia kethe mona aimiasu imamana asuna somethie na maimite kwanzia ilago ko ni toma connect ya na market ile ngi pia ni tuika maundu ma policy ukethia ana youth ya noise agency pia limeenda kumana miao yo kana nundu matona kwatia metalatala nundu my colleague asiti so ni to manage wakia tuka masomethia maundu ma public participation ila kuna county ita ni the public participation ni to ilete itana tukasia kwitha na allocation mbesa cia kinana kethani cia masoko ukethia ntu amagundi cia mama kaicha makaikwenenea ukethia ni mambe ya kwiyumilia mambe ya kuthi kwa wingi public participation market ya sindu ila meona cia ilete kethani nzia kethani cold rooms pala me sindu ima pala matona kuia kethani stima me wendeka ukethia mo ni mose so ni mathi kwelesia serikali kila menda na saingi ila twesa kwatia ni tuona osindu isu siende county na momaendeo na kuimplement na pia maundu ma policy tasi kethano policy itasia isi ambeo ni si pe policy cap 326 ikusia aime kuyambeo sio yuta kindu kiu ni kithire kituma muno nundu space ino itu ni twenda twitha na mbeu situ organic nundu itu ya imbia ni organic ni imbia ni ngo mbeu ndese kula siumete nye kundi nditona nundu kethani mbeu ya terera ni sina itoma na terera lao kitone wiva kethani mbeu ya mbemba ine litobanda makweni kana ngabanda kinyanya mbemba ila situ so ni tuosa advocacy su tukaiko ya tukanena na county na tuka assist in terms of maunduma policy pia so through training ni tutethea cia aime na pia ni tuika exposure visit tukatoa youth groups ino na women groups ino kwa ndo lange maimire make the most successful no tuma mimi kutoka mete kwa Miriam none ni mwalimu na demo farm okay the use sainge kuona ni kuamini mwana ndo Miriam uketi kwa makasia ekana kwa chao ekana kwa nini tume na itu anaende kindu kitethesia ana youth kutunga mesilia makona uemitio shamba kumbe uemi ni mbesa yana itu appreciate kindu kumono yeah. Asante oko kubendi sikana mwina ikundi cia muika ukamba witu si connect na organic farming kano ikundi sina muika ndini ya tuna ikundi tayu tuna ikundi itatu pe kimwe kikaba pe kingi kimbioni na kingi kiangalia masauga nyene ni kikundi cha kwa kila ni kala na chono isi nyene disciple uno ngino kethia no ngino uko ni andu undu weka kithano le uko nyene na kikundi na makenda kusoma no moke ndivuku ni kila uye mani na kikundi kitu tu mambo yi na tukabanda sindu mbingi tuna demo farm yena masindu sina yena malenge yena makwasi yena mbemba yena mboka na bado yena herbs pe hibiscus on this year wenda kusoma no uko na youth maitu ndo meende na kwika ndo twika tatwike kundi cha na youth na wenda ulikana okay ukasoma masomo itu tuvunde na semana nundu twenda withia andu nimeka kuya nundu wa mawia twenda andu mama nekana through ikundi ni andu nimeosoma na make yandika moene na ukethia ni makwata mbesa cia kuiyendesia moene na family sio asante Miriam BioVision ni mwika hata kuikithia kana ni mwaete muika ndini wanima ithie kwa masomo maitu
nitwasasia kana tuisa kwa kikundi pe percentage kana pe sehemu na ila tuitha tuiweta kana kikundi ki cha ile tha kibikitie amu ikatatana isu niyo requirement kana kiu ni lazima kithe ko tuisa kwa ikundi sito muno tuitha tujenda kithe muno na muika naka nikenda ndusomithia wiseithia amuika methana energetic mena bina mwingi mesilasia metoke na ni mume utethesia muno ta ikundi tu usomithia etha ni mwaima muika ni makua department ya muno ta marketing nundu ndo compare ase yaku na muika ala metu mota ni muno na muika ko kesaithia etha ni kikundi na iki kwima organic amuika metha muno maisisia ngewaya masoko ngewaya kusisia kana sindu isi kwimwa ni ikundi nisiatwa sokoni na tuyo bauma ubundi sioni nitu support ya amuika ukesaithia twitha sita wa mentorship programs ukesaithia onetha tisi tu Biovision tuina partners tapela Mkenya ala etha mena opportunity kana mena mabuso mena mentorship kana menda kuthuthia amuika etha we muika we under Biovision kana usomethitwe ni Biovision witha wene buso nene ya kulika mentorship program ya chao ya pela Mkenya pauni nuko manana muikangi mukaimuka soma imwe mukatembelea aimiangi amuika nikenda wisaithie mwathutani ko itheta Biovision nitwenda muno amuika malike ikundi nundu itwise ila amuika mevo itha twina exposure visits kana twina kundu kwenda kuendeka nikenda andu maima kasome amuika muno nimo maenda na mathi masoma nimeukosomethia andu alangi meke kundini asante na ili musiisia twende na onena yulua ondo amuika matona kwikonania na nema ya organic na ondo matona kutetheka etha wina mawoni kana kulio tutumie kwa ili tukenda imwe itano na utomani waku netu usisia atuende yete Francis ndini wa sabali ye tha na andu kwenda kutulwa muno pio ndisi ila wa muiye yuwe ni wenda ulikana na maundu manema isi kana wako na andu maka utulia ngo na wa overcome kiuga tanondo andu ingi muno mamuika atulwa ngo weka ukolondo na ikwatu maundu angi nigo sabali nino tila isi nundu no koma naona yuthi ala mwasoma imwe na imwe yawe mwe mikanzo yeye ya othekeo me expect me daktari kana we wakili kana chao lakini nendo mea uwe mi bado ni profession taila inge no ndo manda we daktari ta we ndeleva so naono ondo ni mwite uwe mi ni we matuko au tialia kindu nondo ando no gina makaya ando mende na kuongeleka nzebe yende no binduka na onde yende ibindukite no gando mende na kukosa leu ukethia miondele tene ya sia ni ekio sia nondo ando emanangie muthanga vyo na yu yeta kwa ngalila kwa nende no sobya muthanga so ando mo mevo mende no tuliando ukethia otha no atoi mendo kwi ai na kwiwe kala ko muna ambau maluka ta umealange lakini kila ndo na yana yuthi osa hivi na oyeyetikela we mwene kwanza nikana withie wamina kweyetikela no asinda kila kindu nundu ona kuumusi kwembesa kuyata ona no mawe alange ona lange wana hata ni mathioka kuna ila moka musi wona maikuga kila kindu maka kethia mundu no usuziangali endo megisho usuziangali mayo mako iwa so mondo meko lakini ondo nasia osa hivi na iyetikile mbe na uyelesi andu alangi kana uimiola weka wena faida ketha no miti bulanya sindu mbingi ukethia ndune kala tandu alangi takondo nikita imbandi to manga ngabanda mbemba ngabanda makwasi na nzo ukethia no pe kindu kimwe chako sawa ketha ni mbemba mbua ya makuyana wethia ina sianesa ukethia no na tamanga ukethia no neka chao no wetha ona kindu so bado no winda great to niona mbui na takikundikiro bado tuona ngoko so we miosuni kuona ni uyu we miosuni wende na kuona nyakana we na mbeso kethia yu na mwiko manando ko yanza bado no meona we ona kindu timo meo kuya cheyo na kuja no moya so through that way they are no more encourage na bado no tutabasi ando langi wona maithio ko mana wona maithio ko maitanu ko siendo tukamea twamba kuima
twamba kuima then wa mina kuima no cha no wesa kumaluka na through that ndo no mende no venduka nundu community no wisi andu metha mawia pia no motulia langi lakini no twende no thutha ni awithia no twalika sektesu asante. Asante Miriam, nakuwa ako mana akindu cha muthembosu na wekia okay, na mina university uni na imi for a period of around 6 months. Na naima mboka. Yes, vegetables purely. Na of course andu imanena. Niwe si kebwa ai ngania we na mina school yoke kuima. Lakini we si number 1 ndulika we mini while either we si kila wenda. Yes. Because kana either ni we si kila wenda ona mundu akautabiata ndo isakuma babu. Kundu Francis Wasia. Either we si kila wenda no yejeti kila. Either ni walika we mini umane une wemi na ndetha ye rahisi ni kwitha na vikwazo kana challenges na kwitha na vikwazo ndio maanisha kana waile kuweka ni waile kuikata kuendea ukube challenge chucha saithi ya pia ndume ukutulia kana wewe yumetie no yesaithi ya pia ndume ukutulia baunza lakini we yumetie wese kana nyengwenda kuima na kini chongwenda ona nduma utulia bunza ni witha we yumetie okase kana nyona nduma ndulia bajanza nini sikila ngwenda nenda kuima na akili yakwa yindini wa kuima. Yasebi ndio ngelela saiki nwethia andola me okutulia ona nema utu ya tuzirwa ngethia sio mundu wa manana kana sio mundu ana mundu wa melon ko andu ana youth mose vina mama na kutuliwa kwivo na mundu akwatililia balawi we ani we atolonge we dress you twazi etikileta president na uyende ya kabisa. Francis otuyambia bakwa kwingi ni wa weta about policy ndi sikana be policy imwesi otuma we miwa organic Kenya utaende yanesa kanona muika matalika ndene wago ipe policy ila sio vinga ndo muno sa yambe ni naweta cap 326 ila ikusia aimima organic na aimi onde kwi yambeo kindu kuni chokie serious ya vitu kithigwe na watu ika kana nongina ukethia uibanda mbeo nongina okamba yu ambeo certified kuma kula ku agrovet na andu alangi ma certified ite kindu kuni kisie aimi ingi muno kwendea muno nundu ni twisi no mwisi economy undu thegwa ku ina mbesa na yu na ondu nzebe yendete no gwe maundu mende mabindukite saingi no yuko mbeu agrovet ukethia T standard singi ni substandard pia no meme service mbeu sio makaete ukabanda ike makuyana na ukethia isheria yesu ni asitie pai ku exchange mbeu pai mwimi ndaolela mwimi ndolelo longi ndwe sota kana kwikata na ndwe sejia ko sheria yesu imwe yobete ando ingi muno nundu ondo na sia kana koina mbesa ko aimi ni malite ana youth kana na aimi onde ni malito alama organic ni malito kunengwa freedom kana nzebe ya kuiyambe usio nundu utambe ila situ sia kikamba aya nisiende na kwa by in fact twende na kwa sembe usu nundu tuyo generate tuyo multiply tuende no sia ni yambe usu sito na ika bandu we yambe usu sito ni sia iye wili yambe usu sito ta makueni kana mbe usu wa kinyanya yimi na mie tatu mbe usu we there ni sia iye we there within short span wa wina leo na mbe usu yo mia sesua kwina mbua nini ila nundu sainge mbua ni ukaukedia mbua ni anyiva kana sainge yithi muno mbeuzi ni nwethia ni tona kuumesia maundu asu onde na twibi kami wakati yimi na mie tatu wethia mbeuzi ni sie na andu mena leu so sheria su ya kupata andu kuia mbeu ni alito sibwa na yele toka amendment ukethia aimia ito ni twa aimia ma organic na kana aimi mo kamba ni twa yambe usito nundu isu ya cultural practice kuma kulato nikithio kitu andu ema yambe ila sia isito mbemba sia ivo mboso muvia iku itete mbeusi sio onde mukamba aina sio lakini yu tuendete tukambia ku adopt kana kwa sambeo ile ingisumite ndisianza mbeusi ikitwe research tule sisi ikitwe research ba although ingeni sikure ni katumani siku ikanesa lakini ni mali to tunenga space ile time ukethia mundu nwa yiya mbeu sio sia kikamba nundo ila lingulika vinda ya uhuru be vinda yo kiewethia kuifertilizer na hiyo serikali yambia ando mai mondo mesi matumite mbolea ila sio sia kienyeji kuni nona be vandu beto nesa obikatu mbezuma ando asitwete awaike makoka
ko ni twale to sisia undu twalete ithie kwitha twi loko kana tukai accept mbeu la twatumia na lewila isito twatumia tuyiembe usito pekindu twita wa community seed banks mundu akasovya kasumba kake akaiya mbeu nundu tatene ningulingana kuya kwa mwito waso no ekia mbeu akanika mbemba ukethia noise ku practice ya science na ya act ya science mwito ni wese mbembe yano itwike mbeu kuma ye nini ukethia mbembe su ni asia tene aka me select ukethia mbembe su ndia sakuiwa akamiobele aba icon ku practice iyo twenda tutongewe aimia twe this space ya organic nundu ndia setha ni slave ndia kwa ukethia kila season no ngidanga ingo wa mbemba saingi mbua yema kuyana mbemba yoma simu ndani whether nyandina kwata faida lakini season ile ngino nendia chao no nendia kuwa mbemba ku you make organic kana we mio with the way very expensive nundu ukatinda uite inputs yakele ni mandu ma county twana mainenga aimi fertilizer ila synthetic nuona mainengo sijui DAP kana makanengo chao kwa tu no kulia bado county itunenga ile time ma organic matunenge fertilizer organic time ya langi nundu tio tweba ko time ya langi so mainenga alangi ma convectional anaidhia mima organic akatunengwa kila tesa na kila tutumia nikana withia kwe maundu ma equality na itwa develop maundu ma organic farming ni space yevo andu maende no mana organic oyu andu ona ithi hoteli ni nene liwila traditional no lawe mero no organic igo te wambesa ila mbingi kutia convection lakini withia kwe sheria ila sio mayo to support ile account na ndio to support although governor no utatite ni unaona ma support ite maundu mani ni ma wemi lakini o mutatito usisi aimiala me organic withia ona moni ma support wa nithio ona ithie ana youth kana withie nundu tulikita wemine tuyendo wemiwo yawe na mbesa mbingo ya mandawa twenda wemi wito twisobesya ndawa sito twisobesya wito wa kwima kwa hiyo tunenge space ina mwito support bala batoneka kithano mundu makiwe mutwekie mwemendu policy lanzio sio support kiwe mashinani nundu bandu botumia rain fed agriculture ndu ngimatumia metela ibinda mbwano gwa maima na kicho wana tuyekala tutena mbesa ibinda yekwena siwe igwo product bigisi thana mbesa nikana to avoid mandu ma competition ko twena kigo ibinda ya sua nicho kitona tutethesya mandu ama wime ya asante kizina kumiria mechao wona kadeni wa policy watia chailite nikana tukwate na ulumu wemi wa organic pe moya unaumiwe I think inai kindo mwaka una bituki wa bitukithia GMO genetically modified organisms we say thia nitweka utafiti kana research cia GMO na aimi ni maambi ya kubanda chao GMO na inuna bitu kithibe actually ojuni moya ya niku tunga itina wimi wa organic nundu ila twetha tuye ma GMO ndiuma cia mbeu ndise kana itu isike ndiuma cia mbeu ko yutunga kila saa ukeka ata ukathoa mbeu yes alafu kila kingi either twetha na GMO nituumina traditional varieties kana mbeu situ ila cia tene nituimina pio wisa ithia mbeu isu siibo na ila tweka kiu twitwika sleeves ngombo twitwika ngombo cia kutinda tu wite mbeu kila saa na ukesa ithia tuina paikindu twikwatite kana kitu nundu tukauma cia ciendonza kwa hivyo mwe osu no tunga aiminatina na wisaithia muno taba ukwambeu ni kitu affected kana ni kitu kunite muno asante masaa maitu maende na udhala oyitu na kisomo cha kena CBC yune ni CBE na ni more of practicals than undu tunasoma theory bautene mona bena bata wa kwikia uemio wa organic ndene wa kisomo kindi kana withie nitwambia kuemea kana keba yake kanini kama nengi ulo anime Francis ni kwa on my side ni support it CBE nondo yena maundu ma practicals na itwa na school yitweta ukaimusomithia na isi to kusovia kitchen garden kwema na itongo pesi ndo twisita zaipits ukethia ciana isia mana technology cia kwema kuma kwitene na usio CBC isu
kana CBE no yivo ni kusomithia ciana mpaka kusovya compost. Compost ukethia na we compost niyo ikutethia maundu ma sustainability. Nundu ila wasovya compost ndwe need kuwa fertilizer kana ndwe need kuwa ndawa. So component isu ni yekite sana yetu mi support fully nikana withie ni ande ya kuimplementiwa ni ya support wa government mande na kusupport siana na make it more time ya practicals. Nundu kethani musomethia siana nundu mandu ma diversifications nundu twende nini endete school ngona siana yeka diversification ukona isovya urban farming kitchen gardens ukona maisovya compost isu na through that ona siana sio kama usiniona ikuya like ndethe siango ndethe sia bako kusovya kitchen garden ndethe sia kusovya compost ukona siana isu ni siende na learn something from school na isu ukakwika maundu asuma soma school ni kuya musi na ila me ko musi thie to ma support ni twende no monia undu siekawa na no ngo appreciate sma school undu ni matwita tukotethesia in practicals sengine wethi alimu ni mese theory lakini kwa practicals bado no tukamatethesia na ni siana ni siende no soma so nyia hapa kwa ningo support eka curriculum isu yekiwa mpaka secondary na university instead hata university in formal ila tumita formal education sector eka sikiwa kuma UCV mpaka hata PhD eka ndo masomo ndo mailita kuima na nziela mbailu instead ya kuikia convectional system kwa curriculum eka make organic na agroecology system kwa curriculum with ya asoma mpaka alama secondary nikana with ya mauma school no moke make yandika makambia kumya leo matumite ukethia yu metumia nzela ite kwenda mbesa mbingi nikana with ya youth inge imeandika na maundu ma value addition bado meovo ma ku value add mboka ku value add mutu kuma siendo ni lainge so ni system very ni system zeo ekatume support na tuimetwa mpaka universities na kuimbe asante. Asante Miriam, gise wansisia wana future ya Kenya ili hata in terms of food security na muika mena ubungo wa kuikithia kana Kenya yena liwa kuyana no nasi oju aje maino ubungo wa kuikithia kana chambe ni kisomo muika maina information ya kumana yo tutona kuimata nesa tusubite mawithi ululuko na tuime uimi museo na tusubite li nuisi ni tuima muno lakini pedha na component kana pedha na sehemu isu ya kusubia li for example ndinenga mfano jila kwithana kwa uo ukwithana mboka mbingi muno taterere na ndoko kwithana terere na ndoko mbingi muno na ila kwa uwa with ya mboka sio mundani yes lakini aimi majesi kana mboka hivi no sikiwe value addition ikanawa ukekata ukaija nikenda ila kwesaithia ni ibinda ya thano doti na uwite mboka ko toina information o mani toina na chuchu umeteva twasio kabaya sukulu curriculum nyitu besindu itevo besindu itietwe ukesaithia nitusoma ngewa ya kuima lakini tuyusoma tutona kuima nesata na tutona kusubia liwata na tutona kuongelela thamana ata kuube na vena kindu kitia liteva wisaithia amuika nikenda wisaithia nitwa imane sa na nitwetha nundu ititithie tuketha bouni tujima ukesaithia ndi tujina liu nitwenda information umani wa kumana twaile kuimata twaile usubia liuata na miunda yukite ithelete ti la twetha na miunda minene population no inongeleka ndo no manasiana miunda no inaniniva tukamana kana yo ila wina muunda munini utona kuimata liu mwingi nikenda wisaithia niwetha na liu utona kuithia musi wako kuwe na the part of information na kila kingi ni sindu isu tuwetange waya policies kana meo ya wimi nikenda twithe na meo ila ikufeva uimi onetha ni muimi ula munini yes ndisika na ndini wa finance bill ya 2024 pesa emu ya nene yange waya land ownership kana kwitha na muunda ya weta kana nibe ukabethe na component ya serikali niyo muunda ni wa serikali lakini waile kulease kana kukomboa miaka ngili you remember yes ko twetha na kindu cha muthembosu nona yu ndio feva muimi nundu twitha twise muunda ni wa muimi
Kuu ni twenda wisaithia twina miao na amuika maitha mesi because ando ingi maitha me na the information tukita kunena tu lakini tuyitha twina umani wakomana kita ile tha kithi undona. Yes. Asante. Masama itu maende na odhala lakini kolo ya mubia kwa Francis. Nithuki ya sia mutongo yo mwaine na bandu na enene ayo lwa maandamano ma jinsia la maende na isi kana thino mwe twina guo twichosa ta kindu political but ni economical. Na nitwa ile take landi na tukatene na nyana tukakula nya yoka uko imawea mawea ameuma ba sekane suno yonzi la tutona kumina ngewe ya maandamano nondo amoika thina munene wo ni economical maina mawea nuona ila tuitha tuikala nde tunena ni etha ni kukwikwala tatwailite kwete organic farming mesane ta opportunity ya kunenga muika mawea. Yeah. Ni kwa tikiona hicho kintu tweleza twinene ya muno nundu serikali ni kwiyandu Masioke miundani wana wa this school ni mwamina soma mko wa Masioke miundani researchers no meyandu Masioke miundani maimi na yo yes and I think nimekuwa Masioke miundani na ituelewa economy ndo jibu yako ina mbesa na organic agriculture ni ile da central place ile tona una ana yuthi aito nondo kuima wea na itona kumauna nondo wa ati nondo ini say at least kola umetana ugithe wona mona munda munini kana alame na mameona miunda minene my colleague ni wireless ya kana the technologies ile tona kuima nasio ukethia onetha kadhana kamunda kanini ukethia no kwa tole waku no wa generate mbesa. Organic ni very wide na auto to city na different components from production to marketing na pia manduma policy muitengene ila na youth ila meo dioka mai risk wasia wo kindi kuni chali to kwase wa maana ni mononondo wemi wa organic ndo enda pesa mingi ndo imana pesa mingi lakini faida ni wewe upata mwingi nondo sindo mingi wetumia sindo ila sio kwatikana from kuma mawidhi lekani alawi kedano kuima kedano conservation kedano manduma moisture no ya mulching ndo my colleague wasia kedano ku increase production kedano kuongelela masiao na utumia itongo kana ukatumia Zypit ukethia kamunda kanini ni wakwata le mwingi utonota kedhe fertilizer ndo wa fertilizer uitumia compost yaku ukethia ni watumia cho compost yaku kedano kusobia ndawa sia midudu ndo midudu ni siyekuo mialubaine yekuo malubaine yekuo kwe malolo mekuo ni masobasia ndawa ukethia yusindu isio ndetu inasio in fact kwa organic farming is the cheapest ni onziela ile hizi kuketha leu na kuketha mbesa ukatongia chao ukatongia mfukoni so serikali hizi sekindu chu mainenga maisovia policy kama sovia policy sia organic na main support youth kwa manduma organic kedha kuyo tubesa kedha kuyo youth funds kama ma support youth alame kwa organic nikana wethia nimeyendesya na maisovia ndeno ida yebala twajali takwitha ye tiko mitungane tena. Asante. Miriam ngesi chao tona kuangala kwa kubebio na ndo sia kusiamudia kwa mundu wa muiko kwenda kulika ndino organic farming. Nenda kueta mwaka mutheli tunethiwe na the agroecology policy ya Kenya kana meamulo na twetha na undu tutona kuimata organic kuma oyumba ka kindu 2033 isu niyo national ni ande yonde lakini ndeni wa county especially county cia Ukamba makueni jimbe policy ino yitethecia muno ngewaya kuima organic na kota na pembesa sitha inenganitwe cia organic farming ila tuisaidha na policy kune ndo thuthia number 1 tumite pa national government pana ina budget yumitwe kuma 2024 mpaka 2033 na bo ndini wa budget isuve na allocation ya muika ngewaya masomo ngewaya kunewa mbesa nikenda amuika wisaithia ni maandika ndini wa wimi na imaandika ndini wa soko kuni kusisia withie kila kina kindini wa policy suni cha atiwa na amuika ni ma benefits kila kingi ni kuthuthia county governments kila county ya Kitui na muno county ya Masako especially county ya Masako tuja isaitho na kikalo cha kusisia kana itu ithana agroecology policy kou tusisieta atongoi ala twinamo o twinena ngewaya aimi tusisie twithena
agroecology policy thini wa county situ icio cio tutethecia kwitha na miamulo ya kwima na tuyetha na ikundi itu inacio wisaithia ila tunaweta PGS mashirika maitu NGO timo makwatie PGS meoka wisaithia na serikali ya likilila nikenda ikundi wisaithia nisia kwata tau mbesa cia usomethia PGS muika maito ni digital niba matono kwata mtandao wa BioVision na makakwata mavombe twetha na mtandao witawa Infonet wathio bu Google sisio Infonet BioVision pauno kwata undu tono kwata mobundi cio maitu mobisi maitu meba ona be namba cia simu cia andu ala twitha field ithiothe yes asante Francis ndero cia kucia muthia kwa mundu wa muika so ni ndo kila ndo ya muika ni kana wenda besa sio kwa wimini wa organic hivyo mbesa ituwete na no kwata leo museo na ya kuiendesha wa kuiendesha we mwene na pia family yenyu na pia wamino kedhani kumana kedhani wenda utrainiwa idhetu available na to follow Facebook Twitter Slow Food Kenya ukasijondo tuika kiloto no kusoma ukasoma implement na kedhabu yana challenges na post over u na ndoka tu utethesie na kedhabu ina ikundi mwende na so bia youth less mwenda itethegwe we mini wa organic kedhabu mwenda ku trainiwa ithe tu available na ndoka tuka mo train ukana kana we mwa kwata misingi ya kumana undu moto na kwambisia na kuma kuna to grow tiba mwe ko either way free na twende ya no kwatiania asante Francis Mwiya kuma Slow Food Kenya na Miriam Makato kuma BioVision Africa Trust na inde nondu wako kandini wa studio situ na kunenda na muika na kuwe mundu wa muika ni wegwa we musini wegwa na uto notethecia mwana waku kalikandini wa organic farming na ayeka kuya kana kuina mawia mevo tusioke miondani tuime na nitu kwata kindu kitona kurutethia na inde ni mubiano ndo akwitha wakwatiana ito thini wa muka nyeni to wa Robert Mutuku ni kwendea kutinda nesa tiwa